Istovremeno, vidite, danas, nakon što je sklopljen, malo se o tome zna, sklopljen tajni sporazum između Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Sklopljen je tajni sporazum, on ima 11 tačaka i taj tajni sporazum je sklopljen 76. godine, još za vrijeme života Broza. I u tom tajnom sporazumu jedna od 11 tačaka bila je razaranje Jugoslavije. Ali razaranje Jugoslavije bila je podtačka glavna teza njihova je bila nakon propasti tih transnacionalnih, odnosno tih multilateralnih organizacija, univerzalnih organizacija, njihova ideja je bila da se svijet federalizuje. Ideja o federalizaciji čitavog svijeta, a posebno odnosno Sovjetskog saveza, je centralna tačka današnje politike trilateralne komisije i današnje politike Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što se dešava u Ukrajini, to je samo jedna mala proba, a mi smo u stvari bili test case ili probni kamen za tu federalizaciju, a cilj je iza nas bio potpuno razaranje i federalizacija Sovjetskog saveza.